Svaka škola ima ove tipove učenika. Ako prepoznaš sebe, napiši u komentarima koji si ti. Prvi tip učenika je pametnjaković. Ima li tko rješenje za 60. zadatak? Ja sam to riješio sinoć, ali postoji i alternativna metoda. a brate, tko još uči nedjeljom? Ja sam već pročitao lekciju za sljedeći tjedan. Drugi tip učenika je spavač. Mirjana! Prisutna... Čekaj, sat. Tek je počeo sat matematike. Probudi me kad bude odmah. Sljedeći tip učenika je onaj koji uvijek paničari prije testa. Jesi učio? Šta je treća lekcija? Čekaj, ovo smo radili. Da, već prošli tjedan. Četvrti tip učenika je onaj koji stalno jede. Kako ti sve to? Nikad ne znaš koliko traje dan. Jel to čips? Ma kakav čips? Ne, uopće. A sljedeći tip učenika je onaj koji nikad ne piše zadaću. Ljudi, šta je bilo za zadaću? Pa pisali smo test. Kakav test? Šesti tip učenika, onaj sportaš. Ajmo, idemo na svjetsko! Ma daj mi to, sad si na matematici. To radi kući ili na tjelesnom. Dobit ćeš ukor. Sljedeći tip učenika je onaj koji uvijek kasni. Dobar dan. Marko, opet kasniš. Promet, gužva i pas mi je pojeo zadaću. Ali ti nemaš psa, sjedi, neopravdani. A sljedeći tip učenika je onaj koji stalno prepisuje. I možeš malo maknuti ruku da vidim glasnu. Mirjana, šta to radiš? Ma ništa učiteljice, samo provjeravam jesu li isto napisala. Sljedeći tip učenika je razredni komičar. Tišina. Ne znam koja je tišina, ali ako je tu, nek se javi. Sljedeći tip učenika je onaj gaser. Ma brate, škola je sistem. Paula, 1. Ma nije me briga. Kada dođe kući. Paula, zašto si dobila 1? Molim te, mama, nemoj me ubiti. Koji ste vi tipovi učenika? Napišite u komentarima. Ćao!